paka Kigali. Paka. Inshuro wapi? Inshuro peremeraye. Inshuro ndane. Nageze mu Karongo. Karongo hagiye ku Gasoko. Abakanyangira. Siya. Nyangira. Kukabona barakare kare. Bazima kubyapa bigaze ku Gasoko. Okerojeri reka. Renza. Kwenza nagarura inyuma 10 kilometero byibuze wenda turebe. Ngamura turetse inyuma y'ikilometero cyose. Nena suzi inyuma 10 kilometero. Murekere bitore mu Rwanda. None ko ira pozo twagombye kuyikubita hakiri kare. None batayibombarda bagombye kuyibombarda tukayifata hakiri kare. None wenda bagatera inyuma batera iyo abakarenza tu. Ukumva urukwiyamira bitewe nuko urukumva yuko batari kubuteramo. Mureke nibyo bari kugira burese bagiye gutera bari gutera mama ngo mwe kuri correction. Natera imbere ya mubiro mu kilometero nini. Agenda rigize imbere. Ademera bamura bihorere bo batangiye guhamuka batibigiye bagiye kubituramo. akakanya ibintu byahindutse FRDC yahinduye amayeri y'uburyo igomba gukomeza kwavansa urugamba mu bice bigiye bitandukanye. AFC bari bonini Rwanda ikomeje kuba mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi nk'uko FRDC yakomeje kugenda igerageza kwatakira bimwe mu bice bigiye bitandukanye. N'amakuru agezweho y'umutekano arebana n'ibiri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo bijyanye n'imirwano irakomeye muri teritwari ya Masisi. Ni mu gihe bitangazwa kandi bivugwa ko ikomeje kugenda iteza ibibazo bikomeye. Drone zongeye kugaragara mu kirere cya Minembwe. Mu gihe kandi turi buze kubabwira ko bamwe mu basirikare bakuru ba FRDC bashirwa gukorana na M23 bakaba batawe muri yombi. Amerika yongeye kugaragaza ibisabwa kugira ngo Mohoro arambuye agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri politiki ikomeye rero leta ya Congo ikomeje gukina amasezerano mashya n'Ubushinwa ashyira Amerika mu kibazo mu ntambara y'umutungo kamere. Hagati aho Kisangani ho birahindutse, hatangiye operasiyo ikomeye yo kurwanya FDLR. Ni mu mujyi wa Kisangani umugaba mukuru ushinzwe iperereza rya gisirikare l'enseignement militaire mu ngabo za FARDC General Charigonza yatangaje ku mugaragaro itangizwa rya operasiyo nshyigamije kurwanya umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Iyi ni operasiyo iri mu murongo w'amasezerano mpuzamahanga uzwi nka ACORD do Washington agamije gusenya burundu uyu mutwe no guhatira abarwanyi bawo gushyira intwaro hasi disarme mbere yo gusubizwa mu Rwanda. Ariko nubwo iyi gahunda igaragaza violence politique na volonté militaire, ishyirwa mu bikorwa ryayo rihura n'imbogamizi zikomeye ku rwego rwa tactique na stratégie. Ku rwego rwa l'enseignement opérationnel FDLR ntikiri umutwe woroshye kumenyekana. Force conventionnelle identifiable yahindutse réseau clandestine igizwe n'udutsiko twinshi. Ikoresha strategie ya camouflage mu kwinjira mu mitwe y'imbere mu gihugu
bizwi nka merese locale. Mu by'ukuri rero FDL rikoresha doctrine ya guerre asymétrique aho yinjira mu mitwe nka CMS Nyatura, fonction zitandukanye, Wazalendo, VDP, Unité de Défense Populaire n'indi mitwe izwi nka UPRCN, MCDPIN, UFDPC na MPI. Iyi mitwe rero ikora cyane cyane nka force supplétive, ingabo zunganira FARDC, couverture tactique, kwisha mu baturage no mu yindi mitwe, liasse logistique, gufasha mu bijyanye mu bikoresho ndetse n'itumanaho, ndetse rimwe na rimwe bagakora nka unité de diversion mu rugamba. Ibi rero biratuma FDL iba ennemi difficile, itagira front crème, bityo rero bigora FARDC kuyigabaho ibitero bizako kanya, byo nakita ko frappe directe igorana. Mu rwego rwa planification militaire, gukoresha approche cible gusa kuri FDL bituma habaho ingaruka zikurikira: mouvre de dispersion de l'ennemi, abarwanyi ba FDL bashobora gukora le prix tactique bakinjira mu mitwe ya Nyatura cyangwa se Wazalendo, bigatuma ibikorwa byo kubarwanya neutralisation bitagira ku ntego. Hari kandi confusion sur la identification de la cible kubera multiplicité y'imitwe ifite loyauté idasobanutse. Kenshi habaho risque ya tile ame cyangwa se erreur d'engagement, bigateza igihombo gikomeye ku ngabo za FARDC. Turebye rero bijyanye na capacité de reconstitution rapide, niyo rero operation yaba success partie, FDL ishobora kongera kwisuganya binyuze muri rezo locale igakomeza ibikorwa byayo byage, nk'uko rero abasesenguzi babigaragaza. Ku rwego rwa théâtre des opérations, merase za Wazalendo zikoreshwa nka force de couverture mu bitero bigamije kwirukana M23. Ibiro bituma habaho guhindagurika kw'inshuti n'umwanzi, kugorana mu gutandukanya objectif stratégique ndetse na tactique, guhungabana kwa chaîne de commandement. Mu by'ukuri hari ibimenyetso byerekana ko bamwe mu barwanyi ba FDL bagira uruhare rutaziguye mu kuyobora operation za FARDC, cyane cyane mu bice bya Masisi, aho banagaragara mu myitozo formation militaire y'imitwe mishya. Kugira ngo operation igere ku nsinzi, victory opérationnelle, hakenewe stratégie globale ishingiye kuri ibi bikurikira: cartographie des réseaux ennemis, gukora analyse en profondeur y'imitwe yitwaje intwaro yose ifitanye isano na FDL, l'enseignement stratégique et tactique, gukusanya amakuru yizewe ku bijyanye n'imiyoborere n'imikorere y'iyi mitwe. Hari kandi hakenewe programme de DDR cyangwa se désarmement, démobilisation et l'intégration, guca intege imitwe yitwaje intwaro no kuyisubiza mu buzima busanzwe. Hagakorwa kandi bizwi nka clarification politique, gusobanura neza stati ya Wazalendo mu rwego rwa doctrine militaire. Operation yatangijwe Kisangani rero, iyi ni intambwe ikomeye mu rwego rwa strategie militaire ya FARDC, ariko kurwanya FDL nk'umutwe wigenga gusa utita ku mashami yayo, ibyo nakita ramification, no kwibasira igice kimwe cy'ikibazo ukirengagiza imizi yacyo. FDL ubu ni rezo integre mu mibereho y'umutekano, ecosysteme sécurité y'uburasirazuba bwa Congo. Kwisenyero bikaba bisaba approche multidimensionnelle, coordination hagati ya renseignement opérationnel na politique ndetse n'imiyoborere ihamye ya chaîne de commandement. Bikaba rero bitabaye ibyo, iyo operation ishobora kurangira ari success tactique ariko igahomba ku rwego rwa strategie, bityo ikibazo kigakomeza kuba ingorabahizi muri aka gace. Nuko bihagaze Kisangani. Reka tujye ku mirongo imbere y'urugamba muri ibi bice byo muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, naho bikomeje kugaragara ko ibintu bitoroshye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu Safari, ugiye kutubwira ibiri kugenda biba ndetse na update zo ku mirongo imbere y'urugamba. Bwana Safari, waramutse neza? Safari, tudatinze turagira ngo udusangize situation y'ibiri kuba bihagaze gute kugeza ubu? Magingaya ni operation zikomeje kugenda ziba kandi ziri kugaragara, bivugwa ko n'ubundi AFM 23 ikomeje kugenda igaragaza impinduka zidasanzwe bitewe n'uko
abenshi bavugaga ngo AFC M23 yamanitse amaboko ariko ari uburyo bwo kugarura ingabo mu buryo bwa tacticoma kugira ngo barebe uburyo ki bakumira ibitero byari bikomeje kugenda biba ikibazo mu mujyi wa Goma. Sahi rero nyuma y'ibikorwa bamaze gukora bagenda basubiza inyuma ingabo zigiye zitandukanye zo kugira ngo bagende bafata uduce twinshi dutandukanye. Nakubwira yuko nyuma yo gufata agace ka Ngururu, hano gace ka Ngururu urabizi neza ko bagafashe ku mirwano ikomeye cyane, bivuga ko biriya bice byari bifitwe n'abawazarendo ndetse na FDLR, abarwanyi karundura bakomeje kuzengereza iyi AFC ku rwego rukomeye cyane. Bongeye muri Masisi bongeye gufata agace n'ubundi ka Kazinga. Ibi rero bigatangaza ko cyangwa bikemeza ko uyu mutwe wa AFC M23 ukomeje kugenda ufata uduce turi strategy, kandi noneho bivuga ko umugambi wawo ari uwo kongera gufata ibice. Noneho urabizi ko bajyaga bafata uduce tugiye dutandukanye ariko bakirengagiza uduce tw'ingenzi batinya ko baza mu mashyamba. Ibindi bikaba nyine byaratumye umutekano usa nkaho utamera neza kandi ubwikango rwahoraga ari rwose. Ibi ndetse bikaba byaragiye bigarukwaho n'abatari bake bavuga ati ni gute umutwe nk'uyu ufite ibice bigiye bitandukanye basigamo utuzinga, nk'uko wafata centre yose ariko ugasanga karitsiye bituranye ngo ntuyifite, ahubwo ukarenga ugataruka ukajya gufata ibice biri mu birometero 20-30, kandi hari uduce tw'ingenzi twagiye dufatwa. Rero ni impinduka cyangwa ni uburyo bushya AFC M23 abazanye, kandi ubona yuko bifite imbaraga. Nakubwira yuko hari amanama ari kugenda akorwa mu biturage babwira abaturage ko uburyo bwo kuvuga ngo bagiye bakura ingabo mu bice bigiye bitandukanye ngo ari uburyo bw'amayeri bwo kugira ngo bereke Amerika yuko bubahirije iby'amasezerano naho ubundi batava mu bice. Ibi biri kugenda bahumuriza abaturage, babwira abaturage ko nta kibazo na gikeya cyo kuba bapfa kurekuza ibice. Ibi ni biri kugenda bitangazwa mu giturage, bitangazwa n'abayobozi b'amashesheri, aho nakubwira yuko aho ariho hose biri kugenda bahumuriza. Ni intumwa zagiye zijya mu makaritsiye zikabwira abataki muhumure, ntabwo twaba twaragiye dutakaza ibice twafashe bituvuniye ngo tugire wenda ngo ni ikibazo gusa. Ahantu nakubwira ko batakaje magingo ya kugira ngo wenda n'abakunzi bamenye uko Kiwasi ihagaze, ni ibice n'ubundi byo muri Rubero. Urabizi ko Rubero ibamo ingabo z'Abagande, habayeho ubwumvikane ku Bagande nyine kugira ngo hatazamo ibintu byo kuba bashwana bo ubwabo. Abagande bati rero igice ni icyacu, ni ukukidusigira mwe mukagenda. Nabwo kandi ni uduce tumwe na tumwe, naho uduce urebeye kuri mapu wenda ariko mwe nk'urugero rwa hafi ku bantu wenda bakurikiranye ibiri kuba, urebye nk'uduce wenda tuno duce twinuza twa hano muri Rubero bagiye barikuza, ni udusa nk'udusatira n'ubundi igihugu cy'Ubugande, naho udusatira aho AFC M23 bayobora n'ubundi two ntabwo bigeze badusohokamo, baracyadufite. Bigaragaza rero ko n'ubundi ibi ngibi bari kugenda bakora ni uburyo bwo kugira ngo bagaragaze ko bari kubahiriza iby'agahenge. Ni uburyo bwo gukina politiki, kuko mu magingo ya imirwano yo irakomeye kandi irakomeje. Saha gusa Masisi ndetse n'aha mu Rucuru aho imirwano iri kugenda igana muri parike za Nyiragongo kuva batangira kwikanga ibitero mu bice bya za Mugunga, mu bice by'umujyi wa Goma. Urabona yuko hari ikintu batekereje gikomeye cyane muri parike ya Virunga ndetse na Nyiragongo, aho bakomerejemo operasiyo zikomeye cyane. Kuva icyo gihe na n'ubu operasiyo zo ziracyakomeye, ntabwo zikunze kuvugwa cyane bitewe n'uko ni operasiyo kanundura
ziba zateguwe gusharinga, noneho hakabaho no gutega. Ibi bisigaye biba buri munsi, kuko urumva abantu baba muri ano mashyamba baba bari bukenere ibyo kurya, ntibari bubone uri bubagereho. Urumva rero ko bafungiye amayira, ubundi bajyaga baza mu baturage bakaza bakarya, kuko abenshi barazwi. Urumva rero ko barabateze, barazengurutse izi parike, bari gusharingamo, uwuje bagahita bamumena. Urumva ni operasiyo zikomeye cyane zitavugwa, ariko zikomeje kugenda zihitana abasirikare barwanira ku ruhande rwa FARDC, bivuga ko ari abazarendo n'aba FDL. Magingo ya rero urabona yuko hari ikintu gikomeje kugenda kiba hano muri Nord Kivu. Ni mu gihe kandi muri Sud Kivu Sultani Makenga akomeje gukora udukino dutandukanye tugaragaza ko isaha ku isaha noneho nta mikino irimo, byaza kutorohera koalisiyo bahanganye bitewe n'uburyo ki no kuba bakwatsa imodoka mu bice bigiye bitandukanye, bisa nk'aho bigabana n'aho umwanzi aherereye kuri kote ya FARDC. Biragaragara yuko bakomeje kugira urwikango ndetse na operasiyo zikomeye, kubera yuko imirwano isa nk'aho yabayeho mu masaha y'umugoroba, biturutse kuba hari imodoka zatsimbuye AFC/M23. Bikaga ko wenda baba bagiye kubagabaho ibitero, ubundi ruhita rwambikana, ndetse imirwano yabaye igihe kinini iri mu masaha y'ijoro. Kugeza na n'ubu haracyumvikana imbunda ntoya, bivugwa yuko abadede bongeye guhura n'uva gusenya, ariko hahise haza umukuru udasanzwe w'abadede ubashije gukubira AFC/M23, basa nk'aho bari guhosha magingo aya. Urumva ko hari kumvikana imbunda ntoya mu bice n'ubundi byo mu misozi icungamiye umujyi wa Uvira. Ibi rero bikaba bigaragaza ko hari ikiri gututumba gishobora kuza gusandara mu masaha ari imbere, bitewe n'uburyo ki ino mirwano yabaye yari itunguranye, kandi nta ruhande rumwe rwabigizemo uruhare mu kugaba ibitero, usibye kumva imodoka kuri kote za FARDC. Nyine urumva hari ukuntu wenda abayobozi b'urugamba basa nk'aho batsa nk'imodoka baje kureba uko ku rugabano bimeze. Urabizi ko baba barebana y'ingwe, baba barebana amaso ku maso. Ubwo rero bikanze ko wenda ari ikibazo gikomeye cyane, wenda ko baba bagiye gutangira kugaba ibitero. AFC bacakiriye ku rwego rwo hejuru, birabashije. Urugamba rwari urugamba rukomeye, rwatewe n'abasirikare batari bakeya ku mpande zose, ariko urabona nyine n'ubundi ko impande zose zisa nk'aho ziteguye, ndetse ubona yuko ari ibintu bitari buze koroha ku rwego rwo hejuru mu mirwano iri guhuza ibi bice byose bigiye bitandukanye, kandi ubona yuko buri ruhande rwamaze kwitegurira urugamba. Reka dukomeze paje y'amakuru yacu n'ubundi tujye ku yindi ngingo, aho rero bikomeje kugenda bigaragazwa izaba igisubizo. Turebe Bwana Safari bizatangajwe na Musal Boryus wagaragaje ibyazana amahoro ndetse nuko ibibazo byarangira. Ubwo turagaruka n'ubundi tubwira ibiri kubera Rubero ndetse na Warikare. Amerika yongeye kugaragaza ibisabwa kugira ngo amahoro arambye agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mujyanama wa Donald J. Trump ku bibazo bya Afurika, Musal Boryus yatangaje ko gushakira umuti intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari ikibazo gikomeye kandi gisaba ubwitonzi budasanzwe bitewe n'imizi yacyo imaze igihe kirekire. Yabitangaje mu ijambo yavugiye mu nama y'akanama karuni gashinzwe umutekano ku isi, ahatanatanzwe raporo y'ubuyobozi bwa MONUSCO, ubutumwa bwa Loni bushinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Musal Boryus yagaragaje ko iki kibazo kidashobora gukemurwa mu gihe gito, ashimangira ko gikenera ubwitonzi, kwirinda guhubuka n'ubufatanye bw'impande zose bireba, harimo ibihugu bya Afurika n'amahanga muri rusange. Yongere ko ibisubizo birambye bizava mu biganiro bizimbitse no mu kwizerana hagati y'impande zishyamiranye. Agaruka ku masezerano y'amahoro yabereye i Washington DC hagati y'u Rwanda ndetse na Congo, Boryus yavuze ko yari intambwe ikomeye igamije kubaka icyizere hagati y'ibihugu byombi. Ayo masezerano yashyizweho umukono
n'abaperezida. Ku ruhande rwa Congo ni Son Excellence Tshisekedi Tshilombo, ku ruhande rw'u Rwanda ni His Excellence Paul Kagame, agamije kugabanya umwuka mubi no guteza imbere ibiganiro. Nubwo bimeze gutyo, ibikorwa by'intambara byakomeje biragaragaza icyuho gikomeye hagati y'ibyemeranyijwe n'ishyirwa mu bikorwa ryabyo. Biro bikaba byerekana inzira y'amahoro ko ikiri ndende kandi igoranye. Uretse rero ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari izindi mbaraga mpuzamahanga zikomeje gushyirwa mu bikorwa. Muri izo harimo ibiganiro bibera i Doha muri Katari hagati ya Leta ya Kongo n'umutwe wa M23 umaze imyaka irenga 10 ufitanye amakimbirane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hari kandi n'ubuhuza buyobowe na John Lorenzo hamwe na Flore Genzagabe mu nzira y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, aho bahurira n'impande zitandukanye zirimo imitwe yitwaje intwaro n'imiryango itari ya leta n'abahuza mu bya diplomasi. Boris yavuze ko izi mbaraga zose zuzuzanya kandi ari ingenzi, ashimangira ko Amerika izakomeza gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryayo. Amagambo akomeye Boris yanenze u Rwanda, arushinja kugira uruhare mu gukomeza ubushyamirane, cyane cyane arushinja gufasha umutwe wa M23, ibyo u Rwanda rumaze igihe ruhakana. Avuze ko ibi bihabanye n'inshingano zashyizweho n'amasezerano ya Washington. Kubera impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo cyo gufatira ibihano bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda, icyakora u Rwanda rwahise rwamagana ibyo bihano, ruvuga ko bibogamye kandi bidatanga ishusho nyayo y'uko ibintu bimeze ku rugamba. Mu itangazo ryawo, guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ibikorwa bya gisirikare bya Congo birimo gukoresha drone n'ibitero byo ku butaka ari byo byarenze ku masezerano y'agahenge bigakomeza guteza impfu. Boris yasabye ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Congo, anashimangira ko hakwiye kubahirizwa ubusugire n'ubwigenge bw'iki gihugu. Ku rundi ruhande, yasabye Leta ya Congo kurandura umutwe wa FDLR ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yagize ati, izi ngamba zombi ni ingenzi kugira ngo tugere ku mahoro arambye no kugabanya impungenge z'umutekano muke muri aka karere. Mu gusoza, yagaragaje ko kugarura ubutegetsi bwuzuye bwa leta mu ntara ya Kivu ari ingenzi cyane cyane mu gihe umutwe wa FC ukomeje gushimangira imiyoborere mu duce igenzura. Yongere ko abaturage ba Congo bakwiye guhabwa ubuyobozi bwemewe n'amategeko, kubaha uburenganzira bwabo, bukaribarindira umutekano kandi bukabafasha kugera ku ntambwe irambye. Iyi ni inkuru igaragaza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo gikomeje gushakirwa umuti mu nzira zitandukanye. Bwana Safari, rero tugana ku musozi turagira ngo tubwire situation iri kubera Rubero ndetse na Warikare, aho bivuga ko M23 ikomeje gukora tactical withdraw. Bihagaze gute? Ni igikorwa n'ubundi gikomeye kiri kuba. Nakubwiye yuko muri bino bice n'ubundi hari uduce tw'ingenzi ndetse n'utu duce twa Warikare. Wenda reka duhere Warikare. Biravugwa yuko n'ubundi kuva harabayeho kuvuga ngo hari ingabo zasohotse, bavuyemo ndetse abaturage bahita bidegembya bajyamo, uburyo bahuye n'uruva gusenya. Abaturage nibo babivuga, wenda nshaka kugira ngo ni ibintu by'amakabyo nkuru n'iki. Ibice M23 bari basohotsemo abidegembye. Urabizi ko abaturage bo muri ibi bice benshi baba bafite intwaro. Hari abahise binjira mu bisagara bari bavuyemo, urumva wenda bari bagiye kureba aho bamwe baba bariherereye n'iki, ariko barashwe ku buryo bukomeye. Hakaba abantu benshi bigaragaza ko n'ubundi ari amayeri nyine yo kugira ngo bagaragaze ko n'ubundi bari kuva mu bice, ariko nta gahunda yo kuvamo. Urumva rero n'ubundi ibiri kuba ni uburyo bw'amayeri cyangwa amacenga yo kugira ngo abubahirize iz'agahenge cyangwa bigaragare ko ari agahenge kari kubahirizwa, ariko nta gahunda ihari yo kwago bavuye mu bice. Kire ku duce dusa nkaho dusatira nko muri teritwari ya Rubero, ni uduce dusa nkaho turi gusatira n'ubundi igihugu cy'Ubugande, bitewe n'uko nabo bahazi utu duce. Rero haje mu bwumvikane buke, biba ngombwa ko baduharira aba Bagande, bitewe y'uko havayo imbaho nyinshi. Ibi bice urabizi nibyo ni umutima. Iyi teritwari ya Rubero ni umutima w'imbaho za Riguyu nyinshi kandi ziba zikenewe.
urumva rero abagande ni ibintu bumvikanye, bumvishe ko Kayizari Rugaba yari yabikomojeho abitangaza, ariko nyine ni amayeri ya politiki abantu benshi ntabwo bakunze kubimenya. urumva ko igihe yavugiye ngo nabo barasohokamo bakabaye barasohotse. urumva rero ni ubwo buryo bumeze, uduce barekuwe n'ubundi ni uduce bumvikanye, navuga ko ari uduce bumvikanye n'iri huriro rya AFC/M23, ariko utundi duce turi aho ngaho bari gukora operasiyo Karungu ya Simusiga, iri guhitana abasirikare batari bakeya abaza bigejeje bazi ko n'ubundi bamaze kuva muri utwo duce. nuko tuwacyangaze ni nako bimeze nyine, ni nako gahunda zifashe. ntaze kuvuga ngo bapuringa abasirikare babo, nubwo buryo kereka uduce bumvikanye ni na UPDF iri muri biriya gice n'ubundi, nubwo buryo uko tuwashagaze nuko inameze, ni nako bari gukora, ni nayo migambi yabo nyine, ni uburyo kugira ngo bakine politiki. kandi warabyumvishije na guverineri ndumva ashaka kuba yarabitangaje, kuko ntabwo wateguza inama ukabwira abaturage n'intumwa, haba muri Kivu haba muri Nord Kivu, ugashyiraho intumwa zihariye zo kugenda zihumuriza abaturage zibabwira ko batigeze bava mu bice n'ubundi bagiye bafata. urumva ntabwo ari ibintu wategura ngo ugende ubivuga wibeshya, ntabwo ari ibintu, ntabwo wabeshya abaturage uri kuyobora. ni ibintu nyine bitabaho, wabyumva wese ni ibintu bitabaho. nuko bimeze nyine muri ibyo bice byose bigiye bitandukanye. gusa biravugwa ko muri zone ya Minembwe hashobora kuba habonetse ubwirinzi bw'ikirere. sinzi rero nimba AFC koko yaba yabonye, turategereje kugira ngo turebe ko drone zitongera kuza kubombarda muri izi zone ya Minembwe. ni ibikomeje kugenda bitangazwa ndetse, ariko kuva babivuga urabona ko drone za FARDC zitagikomeje kuza mu Minembwe. ubwo reka dutegereze, iyo bavuze ibintu babitangaje ku munsi w'ejo, njye nirinda kuba wenda nahita mbivuga, ariko kuba drone zitari gukomeza kuza muri ibi bice, urumva ko ari ikintu gikomeye cyane, wenda gishobora kuza wenda kubyara umusaruro. ibi rero biri kuba n'ubundi hari amakuru avuga ko impamvu iyi zone ya Minembwe yitaweho ari uburyo cyangwa ari umutima wa police strategique yo kuba iramutse ifashwe gufata ho Katanga ndetse na za Karemi ari ibintu byakora, kuko iyi twezaho abivuga ko yaramutse yafashwe gufata ikibuga cy'indege cya Mwenga ari ibintu byakora. noneho bikaza koroha kuba bakubaka ikoranabuhanga muri bino bice. urabona ko ari imisozi icungamiye cyangwa itegeye biriya bice byo mu ntara ya Katanga ndetse n'intara ya Tanganyika, bikavuga ko byasa nk'ibyoroha, kuko harimo main road isa naho yerekeza Karemi udaciye inzira y'amazi. ubwo urumva ni ibintu byasa nk'ibiborohera. urabizi yuko AFC/M23 na MLDP kirwanaho mu kurwanira ku butaka, nta muntu n'umwe ubahiga, haba n'ingabo zifasha ihuriro rya FARDC. ubwo rero impamvu ubona leta y'i Kinshasa yashyizemo imbaraga hano muri zone ya Minembwe, utagira ngo wenda ni ibindi no kuba wenda harimo abavuga ngo ni ukurimbura ubwoko bw'abanyamurenge. biravuga ko leta y'u Burundi ari wo mugambi yari ifite n'iki na leta y'i Kinshasa, ndetse no gusibanganya, ariko no mu bituma bari kurwana cyane muri ibi bice bashyiramo imbaraga zikomeye cyane, ni ukubera yuko ari kuri strategique yo kwerekeza muri biriya bice. kandi leta y'i Kinshasa yavumbuye umugambi wa AFC/M23 wo kuba bakwerekeza n'ubundi muri ziriya ntara uko ari ebyiri, mu ntara ya Tanganyika ndetse n'intara ya Katanga. bigaragaza ko n'ubundi bavumbuye amayeri yabo, akaba ariyo mpamvu bakomeje kwibasira abantu benshi. bashaka kuba batavuga ati kuki iki gice aricyo kiri kwibazwaho, ese kuki imirwano iri kuba muri ibi bice. uyu ni umutima w'ibice byose, ndetse ufite ino Minembwe yose uyifite uyikontorora,
no kuwezero wawo uyifite ufite kwa Murima ufite tuno duce twose twa Minembwe waba ufite teritwari ya Fizi nta muntu watekereza kuza kugwaho ibitero mu za Baraka urumva wakumira ibintu byose ndetse waba usa nkaho warangije gufata na zino ntara zindi za Katanga ndetse n'ino ntara ya Tanganyika. Niyo mpamvu imirwano ikomeje kuba ariko dutegereje kubona ko kubwo bwirinzi bwabaye nk'uko ubona wenda AFC/M23 na MND twirwaneho birukana ihuriro rya FARDC byamaze kubaka ibirindiro bikomeye kuri za Poezeho no mu bindi bice by'ingenzi muri no zone ya Minembwe. Ubwo dutegereje ibiri busandare kuko ubona yuko n'ubundi AFC/M23 kuba idafite ibi bice biyibangamiye ku rwego rwo hejuru kandi bitari buze koroha cyane bitewe n'uko harimo guhuzagurika kwa AFC/M23 ndetse na MND twirwanaho ntabwo bari guhuza neza. Ari nacyo cyagoye urugamba muri ibi bice bya zone ya Minembwe, nicyo cyagoye urugamba rwo kuba bakuramo ino zone ya Minembwe bitewe ko abahungu ba Sematama ndetse n'abasultani Makenga ntabwo bajya bahuza cyane, babizi ko ari naho hatiriye umugabo wari umenyereye iby'urugamba. Bivugwa yuko mu banagambanye harimo bishobora kuba ari abasirikare ba Sematama bamugambaniye. Ibi rero uwo ninde? Ni Colonel Claude, urabizi ko ariho yaguye. Colonel Claude waguye muri biriya bice byo kuri Poezeho, ni indwanyi karundura yarwanye mu bice bya Nord Kivu ku rwego rwo hejuru, ararwana ku rwego umusirikare wari urwanye wari uzi ibintu by'imirwanire, uzi ko yazengereje cyane ibi bice, azengereza FARDC n'aba FDLR. Ibi rero bigasa nk'aho n'ubundi bisigura ko habayeho kudahuza cyane, byagoranye ku rwego rwo hejuru, ukabona yuko ari ibintu byarenze nyine indengakamere. Nicyo kintu nakubwira gisa nkaho harimo guhuzagurika ndetse bitari buze no koroha. Niyo mpamvu AFC/M23 yongeye gushyiramo imbaraga cyane ngo yashyirayo abamenyereye iby'urugamba. Urumva nyine nicyo kintu cyagoye gufata ino zone ya Minembwe. Bwana Minembwe yego Bwana Safari, reka dusoreze ngaha, tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire. Ndamwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe rutende bakiriza amakuru atosuye barabana n'umutekano politiki kubanye n'amakuru ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane aho dukurikiye ka bwa mbere kandi sabone dukomeze kubana ngaha. Hasta la vista.